Ka Skul juga rahat Nongpoh, ka Well Memorial Secondary School hani kasngi, kala penlong ka program ka bakerpang ban Donbosco ki Khynnah Pule Kiba pas baha, bat Kiba wan syakmat Haka Examin Sslc, balapan mi da ka embos. Kate ka Shillong ajing hikai ka pada ka Skul juga rahat Nongpoh, hak jing pe jing kami lang ka Shnong kala pas sangut iki Khynnah banele ia ka exam Sslc, bat kita baro sangut kila pas baha, bat kila yo ya uso obat yang lengbak jing treshitom bat ka jing kershan lang kinong hikai. Kawin na pedeng kita ki sangut ke Samla sildamon shooting ke ba sa haki jaka rikhun swet Government Girls Home, kala yo nyopupra 0.1% bat yo distinction hasaut li ki subject kata haka English, khasi, science bat ka health education. Hakate ka jingle donbosco ki tegi Khynnah Pule laya don lang do ba linus lingdo kumu chairman ke school managing committee kong Evangelines aim principal kinong hikai lembar ki Khynnah school. Habakran hakate ka jingle lang uba linus lingdo chairman ka SMC pada ru ulingdo ka rahat Nongpoh ula ai khuble kerpang ki tegi sangut ki balala banyale baha haki examin bat ulong kani ka jingla jong ki tegi sangut ban pas baha kelakan tie ka nam amtang jong ka school hendra ya ka rahat hi baro ka we. Kamtam yang kita sanggut, belum ikut juga dengan school. Kiba yo pendep yang dengan exam kita yo yang result ke bapa, dengan bapa tam, namta dengan school di berkawin. Kini kita disakan mau, namta ke school Nongpoh, kita disakan mau, namta ke right Nongpoh di berkawin. Boleh kuat menaikkan itu boleh nama apa? Kalau ni john jadi nanti start. Alang doon pa ang ikot ikiya, inulap ni ini. Kung juru kalau kan usaha, nanti baru lang. Bangilik nolo ikam bu suanin kong yang boleh ahmad kam kabangilik. Te congratulations isin, pisangut. Kibang mo kung mo Manila ang kabunam Nongpoh. Kaba hindi kan mo pi pas. Pag kinong hikayro kilapas, no? Kasi kimen. Hindi kan ya pi. Reing sem mo jong pi. Bayi ngasem betul juga kamtam yang inong hikai Kiba thung yang kau sembai yang sumar yang kau jingtung hadu benyok hei yang kau usok jong jong undi usok ubajau bertang yang kau usok ubah tiang bah hadu kata-kata te kajing sorong namta karai ngaku melendo dengan rai Nongpoh kepada sponsoring body namta dengan school pau yang tadi semua Bajing sorong dan bajing Khuborjylla kebapisan mulut kawanra namta kaneka Skul. Sebayang soal tu imo kita belayu soal tu ini pun sundur lang tu ngai khot ye emoren syabong Tingi khot ya I Aiba Risha Taro to kublai sibun ya I kong emrai bala yang tuka momento si Khynnah dengan khot ya iba still singkli bala ini kawai ke momento syagi Khynnah kata ya iba Khynnah ini iba 1 second division iba yo sanpo pra 0.0% ita di kong nani miss nani Samla jungi iba la 1 haka second division di Melinda Menso buat hati ni tok kublai sibun basil te kadam sagawai gumo epi ke bakam julong bat ke bakam he namar bai kham he nep jabing iyo ro bakam julong te idon ro kajing ai special na chairman jong school jingi kindiat envelope te ke ga badon tu se tip ino pi ru chairman jong school jingi teng sababan khot chairman jong school jingi ban ai ga ne ka ai sobha sha ta ide sildamon shooting ibala secure nyopo pra 0.1% but ilayo distinction South League subject kata ke English khasi science but ka health education South League subject di kublai sibun nga sobha ban khot ya kitu kilangut ki member ban sundur lang hante ito ko bat kinung kai try gawin mo kami tenang ini sundur lang
toh telai ngut toh Tersebaya tahap kecil Nampak Burom ke tengki Tengki syakmat itu Yusin daman Mbak itu Kita berlapur ke syapur Nilai lah itu dia